Saikatiki ki claim kedam amo la anso se kangthor ponji pupen ningkani si pen ephong katiki pon asok chili ki airport nomati constituency ke parlopon gajali para rong mikar premson phonglosa hem hidi sok ke elong Karbiang Autonomous Council em Ritesh Enghi lapen arisangho tum paledunsi sok ke ni marli atumalong sok edunsi saikatiki anatu anso se ke claim kedam ponji phan aning parungpon Karbiang Autonomous Council EM Ritesh Enghi pen saikatiki ponalong pining leki sundun chot lapukali kidam tanganing kan stame parokhuwa mate wuthunga jelong tame sok chili ke ponalong chitong dunsi sok chili epong lason si pining le thot sitame jakhong poni phai inko rahiniani premson phonglo sa hem hidi sok chili ke ponalong chitong dunsi sok chili epondo halapu sok chili epon dera phisitame sorkar pen kithik pon saikatiki atumaphan akira PM Kishan aformalong amithang aridak mate signature pipon lapen saikatiki ki claim kida matum pen chingki chethan ponsi alang litum akisung ki boy pen ki pajok ponja phan pura amithang mobile number sitame pipon pen aning pathe pon lapen hidialong an esan chopondo Bangsolong Denarong Town Committee Chairman Prodiping Tirapen, Nomati VDC Chairman Britain Mohila Lapen, Dharam Singko, Tourism Board Chairman Lapen, arisangho tum chitong dunsi, Ningkan Sipen Batay Sikatiki Pon Asok Chili Ke Ponalong RDP Pon. News Report, Karbiang Long Live.